Mošate wa tsamaiso ya puso ya Aforika Borwa ke masepala o mogolo o gaisanelwang go gaisa jaaka ditlhopo di le gaufi o fetogile go nna lefelo la tirisodikgoka ya sepolotiki. Se ke jaaka dintwa tsa boeteledipele mo lekokong la ANC di ya magoletsa. We are faced with criminality within the ANC themselves, where you see a lot of councillors being killed. Fela go lebega dintwa tseno e se fela tsa sepolotiki. SANCO ya rentwa jaanong e ka ga dithendara le diprojeke tse dikgolo tsa popegotheo tse di laolwang ke manwenwe e be ga fa Balekgotla ba ba senang nnete ba hira ditsotsi gore di ba sireletse. Fela se nnile le ditlamorago tse di sa jeseng di welang. Once you are a councillor, you are able to access project, and once you access project, you are able to utilize these people to defend you so that you can do as you wish. Balekgotla ba le mmalwa ba bolailwe mo Tshwane ga isale ka 2017. Tshepo Motaung ke wa bofelo go tlhokafala ka ntlha sefako sa dikolo kgwedi e fetileng. O thuntshitswe a tswa kwa kopanong ya ANC kwa Mabopane. Go dipego tsa gore polao ya Motaung e golagane le diprojeke tse dikgolo tsa popegotheo. They killed my son. Somebody who was putting the plate on the table so I can eat. I want justice to be done. Bontsi ba batho ba dipolotiki le bakgaratli ba tshosediwa ka polao me ba bangwe ba patelesegile go tshaba kwa magaeng a bona. Where ANC are nominating councillors, they'll just come there, threaten people with guns, disrupt the meeting if their candidate are not emerging. Mapodisi a tlhomile setlhopha se se kgethegileng go batlisisa tirisodikgoka. Tona ya mapodisi a re Tshwane jaanong e tshwana le KZN e tlwaelegileng ka dipolao tsa sepolotiki. It looks like the KZN issues of political killings has been adopted by Tshwane. As such, we'll have to respond likewise as the police. Baitsanape ba tshwa phoso mokgwa wa dithendara o letleletseng manwenwe go tsenelela mo dipolotiking go ikhumisa. The reason why you see the killings to the extent they are, especially around election times, is because people want the positions that would lead them to the trough. Tirisodikgoka gape e bakile ketsaetsego le tlhobaelo mo baaging ba Tshwane. Mme se lebisitswe kwa gore tona ya mapodisi e nne le ditherisano le baagi ba Mamelodi le Mabopane go ba wetsa makgwafo pele ga ditlhopho.